is old, he will not depart from it. So the role yaife nga church ekisookerera tutegeera nti eri olugero luli mu Lusoga olukoba nti akakyama mamera kameneka umeneke. So nga church mu baana tugezaako okubona nti abaana babanga bali trained okuva mu buto kakuba nti teekateeka omwana ng'akaali muto ni bw'alikula tasobola kukivaamu. Ku ekitegeeza nti singa abantu betubona abaana betubona abakuba abantu obuyundo abakuba abali kuyita abantu abeebi, they were not trained. Olikibona when webaali nga bakaali baana bato. So ife nga church tugezaako okutraininga abaana babe nga batambulira mu mbeera nga nsima n'okusiima program eno gye mwavaayo nayo ekoba nti the next generation. So abantu abasoga bakoba kuba ndi musoga nti emiti emito n'ekibira. So awazira miti mito ekibira kiba kijja kufa. So kati ngaife church era ne church enamu enajja mu maiso egy'okulankulana yeetaaga okuba nga erimu abaana. So kyobona ife nga church tufaayo ino ku baana era kyova oyagana nti tulina Sunday schools abaana bajja bayegera basoma ebyafaayo ku Yesu kwani bategeera how social life should go. So ngaife church tutandika kutraining omwana nga muto era omwana oba muto actually kino omwana nga muto aba mwangu wasomesa okusinga ku kusomesa omuntu omukulu alina ebibye ebyo ebyakula nabyo mu buto bye baamuwanga akaali muto. So kati bwano bwakula saawa eno ewe n'omukoba oti singa omuntu omukoba kuyaniiga omwana nga akaana kaali kato nga bw'okakobaku kaniiga buniige era kajja kusigala nga niwe kagaba ku myaka gyange gye ndi ku bw'okakoba oti tibaniiganiiga kabiri bw'okakobe tibaniiganiiga kasinga kolaki kuniigira erala kabiri. So kati obanga mu church tutraining abaana babanga basobola okuba bakula mu mpisa eda buliido kuba tubatraininga kuvanga buto ategeere nti Katonda ni byonna. So tujja kuba tweyongerayo okwogera ebintu ebingi kuba tulina enide twogera mu Bayibuli tubasomesa nga church tubasomesa okuba eriyo amaka gatayidi nga basomesa omwana okuba ekitiibwa kuba eriyo n'abazaire omwana naze nkoberekwe ng'eriyo abazaire nga tayidi nga ekitiibwa bakigaba ate nga abazaire nifo tutekeibwa okuba the role model by'abaana. So kati awo church bw'oyingiriramu ng'omwana omuzaire waaba alemererwa kuba wosomye Ephesians chapter 6 verse 2 ate yakoba nti wa ekitiibwa omuzaire wo olikibona. So kati omwana ayinza okuyidda nga omubona ni ku bwana mu Sunday school ntero babona okabona nga tikawa kitiibwa musomesa tikawa kitiibwa oyogera omusomesa ali kusomesa eno kakona ali kusomesa side ere. So nga church tusomesa abaana abo okubanga ebintu babingi tusomesa socially, emotionally, physically and even omwana bwajja okubaawo ng'atambula ate nimbaine church erina omulimu gw'amaanyi ino era nsiimye ino lwakuba nti bwe muviireyo okunoonya ku bantu musobola okwogera nabo mutufiire ku ngaife kanisa nikwenda okwisaamu ekitiibwa ekyo kuba kanisa era kyambisa bubi ino dada wayi kankobe kuba nzaba ti dada ku myaka gyako dada nga wakoba okulobera abaana okujja mu church recently kyankola omutima gwange okumenekamu kyamenamu kuba abaana church ntera okuba nti church erimu abaana is the church for today, a church for tomorrow and a church for forever. Kuba singa omwana akula nga ali mu Katonda ajazaala omwana mutraining nga ali mu Katonda n'omwana oyo akule abaadde ozaala ekitegeeza church ero erikola ki ni generation singa abaana bakulira mu baana nga batrainingibwa ni Katonda babitire mu mbeera ya Katonda bali kusoma ebintu bya Katonda alitegeera ekijja mu maiso ndina okola kino musawa diti
tubasomesa ebintu bingi nti oteekwa okola ekintu mu kiseera kyakyo singa ategeera nga alijja akola ebintu mu biseera byabyo ojja kwagana ng'omwana tayibye kuba ateekera okola memale yakola ki ategeera nti ekiseera kyakukola kino ekiseera kyakulya aba akulira mu kyaki kyaki erina big role nene ino nga tunajja nga tugirambulira musumba wena okukyaki nga wena big role nene ino kasooke mbawumuzemu katono tumale okufuna ku lwendo lw'amadde nituwire katufuna obubaka buli